Nongeye kuguha ikaze wo kurikira Ushida Movie. Uyu munsi naguteguriye amwe mu mateka y'umukinnyi w'igihangange mu mukino wa ruhago hano ku isi. Nta wundi ni Cristiano Ronaldo. Ese Cristiano Ronaldo ni muntu ki? Amazina ye yitwa nde? Yavukiye he? Yabyawe nande? Ubu ari gukora iki? Abarizwa he? Byose urabikurikira muri iki kiganiro. Nge ndi Ushida Movie. Guhaye ikaze. Cristiano Ronaldo yavukiye mu gihugu cya Portugal. Cristiano Ronaldo yavutse mu mwaka w'1985, avuka tariki 5 z'ukwa kabiri. Cristiano Ronaldo ku myaka 9 yaramaye kuba umusitari mu ikaritsiye yaho yaratuye, dore ko yatangiye kugaragaza impano ku myaka 9 ubwo yakinaga mu makipe yahi wabo nyine muri Portugal. Cristiano Ronaldo, ese wabuzi amazina y'ababyeyi be bamubyaye? Cristiano Ronaldo papa umubyara yitwa José Denis Aveiro, naho mama w'umubyara yitwa Maria Dolores dos Santos Aveiro de Aveiro.